U ovom predavanju ću da pojasnim neke termine koje smo propustili da objasnimo u prethodnim predavanjima. Ovo neće biti dugo predavanje. Koristit ćemo projekat koji smo napravili u predavanju o aplikacijama i prva stvar koju želim da pojasnim je static keyword. Vidjet ćete da neke od naših metoda ovdje već koristi static keyword, dok recimo ova klasa nije static. Static keyword nam govori da metoda ili klasa ne može biti instancirana, ali isto tako i ne mora biti instancirana, što nam je ponekad korisno. Kada definišemo metodu sa static tipom, ona je smještena u brzu memoriju, takozvani heap, koju dijele sve klase. Tako da i nije dobra praksa da sve smještamo u static metode, nego da samo ono što će svim klasama biti potrebno kao neka pomoćna metoda definišemo kao static. Static metode se često nalaze u nekim util ili helper klasama. Mi bismo isto tako mogli da definišemo cijelu klasu static članom, ali u tom slučaju bi morali da uklonimo konstruktor i morali bi da sve metode u njoj ili fieldove učinimo isto tako static vrijednostima. Nismo objasnili kako se koriste konstante i koja je razlika između konstanti i read-only polja. Pa, konstantu koristite kada želite da definišete neku vrijednost koja će biti samo definisana na nivou compile time-a. Definišemo je tako što koristimo rečicu const i damo neko ime konstanta, dodijelimo nepromenjivo. Našu konstantu možemo definisati samo u kodu i nikako drugačije. I koristimo je kada želimo da ispišemo neku statičku vrijednost koja se nikad neće mijenjati. Za razliku od nje, tu isto postoji rečica read-only koju možemo izmijeniti u sklopu runtime-a. Ali nju možemo postaviti, to jest dodijeliti vrijednost samo u sklopu inicijalizacije objekta iz klase, to jest u sklopu konstruktora. Ako probamo da dodijelimo neku vrijednost read-only polju van samog konstruktora, to nećemo uspjeti. Dakle, razlika je što konstantu, kada bismo definisali kao konstantu, ne bi mogli nikad ne bi mogli da joj dodijelimo vrijednost, dok read-only polje može dobiti vrijednost tokom inicijalizacije konstruktora, a onda poslije ne može da se mijenja. Šta sam još zaboravio da vam pojasnim, kod for petlji i generalno iteracijnih petlji kako koristimo break, continue i return rečice. Ako uzmemo neki for each ovdje, može i ovaj. Ako ovdje iskoristimo return rečicu, zaustavit će se izvršavanje metode, recimo možda želimo to u ovom ifu da uradimo. Prvi put kad se to dogodi. Zaustavit će se izvršavanje for petlje i izvršavanje cijele metode. I kod neće dalje nastavljati ovdje ništa da radi. U drugu ruku,
tu nam postoji i rečica break koja će da zaustavi isto tako završavanje for each petlje koja će završiti sa njom, ali ako imamo još nešto od koda u metodi, obavit će i to. I za kraj tu je i rečica continue koja kad se pozove zaustavlja trenutnu iteraciju for each petlji, što znači da se ništa drugo neće izvršiti u for each petlji u ovoj iteraciji, ali će se prebaciti na sljedeću iteraciju. Tako da to je to. Ovime smo popunili neke rupe i stvari koje smo zaboravili da pojasnimo u prethodnim predavanjima i time završavamo ovaj video. Hvala na pažnji.